Kinongseng kam lajong kanong ba shalong kila kentu ya ka sarkar pedeng man pinbha shushu ya ka let kawan ban kiwi ban kintiu ya ka yo ka kot ha ka ni jella ya ki jing dawa jong ki la pen pau ha ka pol baladon ka jing kran ba menteri khna jong ka sarkar pedeng bari pej ya ka tanat cooperation ukrishan pal gurjar hanong ba shalong ha ka sni palei Unong seng kam lajong Parambir Singh Sedaf lapan pau bawat la ka jing penhe ya ka ling sun shillong kadang ya chkhmat ka jing pensangi no ekiling sun udan kalakta ashibun eki kam jong kai perthei ba ya kalek kawan ru kumju Abhishek Singhania lapan pau ya ka jing pusai jing mo jong halo ka project lentiral kabadang sa ateng haban nihat da ka babanjur baki karkhana ha ka than kinyo jing mentoi shibu na ka daw jong ka jing duna ka dor kamur ha ka bai dei bat ka ket ka ba kadala ban pendep ya ka ni ka lentiral ha ka jubab jong u burjar ulakular ha ka ni ka jing elang ba un sara ya kidi kimat jong ki shakitnat badikmi ba chau menteri rang ba do jong kari ulakuburu baki kattu katni ki jing slam tre kam khamtam e ha ka bai de bat project lentiral ki de khamtam e na ka jing e bam yo jaka ki bahap hapo ka jing pe jing khmi jong ka sarkar jalla unong pathai khubor u bala kham slam u manas chaudhary lo ong ba wat hadin san pusan slam bala yo lalak yala ka jong ka jalla meghalaya kadang yai don kambun ki jing kesan na ka sarkar preng ula kuntu badei bandon no dakaka lingsun ki bapura baki surok ki bakham ha shu da ka babanjur bakani ka jalla kadang duna bun haki benta ki bakham kongsan Udukhat ka kanhon menteri ka jalla uba AL Hek ru ula karpat banyo shu ki jingarap na kabenta ki kanhon ko project society baki kanhon self help group sawe pat unong sengkam la jong ula ajing mu shu ru ba ka jalla meghalaya ka don buon kalat ha ki kamri mrat ya ka bala ban pun urlong la dayo ya ki jing kashan ki babyang मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन शर्मा जी की पार्टी एनडीए की हिस्सेदार है एनडीए का पार्ट है और मुझे नहीं लगता कि केंद्र की सरकार में और मेघालय की सरकार में कोई अंतर्विरोध है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मेघालय के हित में जो भी होगा केंद्र सरकार भी और मेघालय सरकार दोनों मिलकर अच्छा करेंगे लेकिन सर जिस तरह से जो ये घटना है उसके बीच में विकास इसके लिए क्या अच्छा करेंगे कि इसकी सॉल्व किया जाए देखिए मैं कहता हूँ मेघालय समेत तमाम नॉर्थ ईस्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में और आप देखेंगे 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट का जितना विकास हुआ पिछले 75 सालों में उसके आसपास भी नहीं है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर राज्य तरक्की करेगा हर राज्य आगे बढ़ेगा इसलिए वो बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए मेघालय का कोई भी अगर काम है तो निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी निश्चित पकड़ पूरा करेंगे।